FIFA World Cup sang ni somni paru khelme ka tukin khan run of 32 match ha Netherlands le Morocco te Estadio Monteria mipui singa sang khat jan hi somli pathum pungkhom ma anin khela he match ha hian Netherlands sian doi an chhuati thei turin an formation an siam rema back 5 mangin Denzel Dumfries Van Hecke Virgil van Dijk nathana ke le Van de Ven te Bultan tuwa defender panga an tlar mi maya an ma a Frankie de Jong le Ryan Gravenberch te omin tlarma a Somerville Brobbey le Gakpo te an omboka midfielder pathum mangthin kha Tijani Reinders da chuakin defender pakhat anda belta zokani Morocco eroin an formation man than pa ngayan manga 4-2-3-1 formation mangin an player poimo Hakimi te Diop Masraoui Buadi Unahi le Saibari te point bulan tran thei veka Morocco hi chuan tlar nunglama player bultan tuwa anda bel lavani tichuan match antana team pahni te hian chance tha siam chua an har sat le first half a phechan hun tha an nei te khoral 5 vekin goal lut lovin chungnung jok po anom lova second half a ero goal ni lutin minute somsari pahni na kodi gakpo a Netherlands ma a roi puya he goal lut theina tur hian an team ka roi tu Ronald Koeman substitution asiam fu leya Weghorst lutirin goalkeeper ball pet chua an striker palian hin alo ta usewa hei hi Somerville an changin atan puya ama thlop tu kodi gakpo pass lein gakpo hian gola achan tirta ani gakpo hian gola khung nuwa thauchuak mai lovin a gol khung po alom hlei thei lova annuwa amit tuya tlati po langzuin khatia gakpo gola khung nuwa amit tu tla zuing hal mai kha zona atam ngal leya Dutch forward hi engwangin nge alung achiat ti zona aom zuing ngal achan chu kodi gakpo hi akopui model Noah van der Beek nen anfa pahni na tur an be se line inrin ni khan anfa ni mai tur lapiang lo nu ina apai mek hi aborala hemi awang hian kodi gakpo hi lung chetakin gola khung nu hian amit tui sum zo lovin a om pha ta ani gakpo hi athian ten nain an support zia an lan tir ngala khelmola Dutch team in thilmoi tak an lan tir hemi nu hian game atang zui zela Netherlands in an goal veng uluk zualin Morocco hian an nor na tial tiala golero an khung thei lok lo ma se hun top don he minisam ko pakhat na additional time akal tran ti in Issa Diop an center back in Morocco sipur asu ta lol maya Morocco tlar malamin gol an khung thei box si lo huna top don nai to box si hetiang kara hian an center back Issa Diop hi in rolin penalty area a achama ama veng tu Virgil van Dijk ngat ani chungin ain siam rem mantlat veilam sira tanga talbi cross ball atau gola Virgil van Dijk khan enga tinge ati boilo engtin nge khatianga to thei tur khan achhuat thei talbi ke atanga bowler on chhuatir khan Van Dijk le Diop te hi anin nai te lul nen Virgil van Dijk hian achhuata ani bera player achhua ba ka hian ball kal a hisab dik lova atau phak ta lo bok a thian te tan khan alak lo pha ta veka alo om ve run si chuan an ring lo thei lova ma serin tlakin a khosale si lo Netherlands in an captain chet fu lo hi an tuar ani bere ti chuan hun pa ngaya goldang lu bel talavin gol khat ve ve khungin ani hne to ka extra time an khel chun zom heta hian goldang lu bel talavin penalty shootout an thlenga penalty shootout a hian Netherlands sen pet masa in kup minarsan apeta pet golin Morocco tan El Ainawi an apet masabera apet gol talo thung hemi nu hian Netherlands tan Justin Kluivert pen chuak vele in apet gol talava Morocco in base an nei sang ta sot ti chuan Sofian Rahimi pen chuakin apet gola voi ni ve ve an pet atangin voi khat ve ve pet gol lovin voi khat ve ve an pet gola anin tluk ta chia ti chuan avoi thumna Netherlands tan Weghorst an pet golin Morocco tan talbi an pet gol lea avoi lina Dutch team tan Quinten Timber petin a pet gol talova Morocco lam an phur hle an team captain Ashraf Hakimi aron pen chuaka pet gol ngei tura ngai ani line gol ban pet perin a pet gol ta bik lo ti chuan voi li ve ve an pet atangin voi ni ve ve pet gol lovin voi ni ve ve an pet gola a voi nga na hi apoi mo zual ta hle heta hian Dutch team tan Somerville pen chuakin a pet gol lova Morocco tan Ismail Saibari pen chuakin a pet gol ta sia ti chuan voi nga ve ve an pet atangin Morocco hian gol thum gol ni in Netherlands si penalty shootout ta an neya ti hian African team tha Morocco hian run of 16 in langka in Netherlands zero in run of 16 in langkai phak ta lovin FIFA World Cup khelme katang hian an tlata ani he match hian in khel pum kan thlir chuan Netherlands sen Morocco hi an ngam lo zok shrim shima line up atang to rengin ril ruput manga an ngam lo ti alanga back 5 an mang trut kha wang khan Ronald Koeman an soisel a hlona sa a
om po a om fiawani he match hian team pahnin goal attempt an nei tam lem lova Morocco hian voi som pahni attempt nein goal zone a voi ruka kala Netherlands hian attempt hi voi sari nein voi thum chau goal zone a akal he match hian Netherlands hian ball an changtlem jok hrim hrimma Morocco hi team anga khel thajok goal bo na jok an nia huntir phata changa team kai hrual tu teril rupun mangin anglo hi player te khel dana khelmuala alan chuana chen po a omani chuwangin Netherlands hian kongtanga soidon chuan an doi an tuarte po tita ila kan soisual om love Netherlands hian huaisen takin team dang an hmachhawn an formation pangai ang hmangsela midfielder po pathum hangin Tijani Reinders Bhutan tuwa da telta sela midfielder po an chak deuh sotanga Morocco tan po hian khel an haw tak zual turania chu an chak tak lova chuan rilruwa lo om hmasa ani Netherlands goalkeeper Verbruggen hi a khel thapa ngai em maya chuwang chuan Netherlands hian penalty an thleng phak ve trawk zok te po tita ila kan soisual om love hun poimwa anin thla da vele zeu boxia chu tuar zuin tun hi an thleng ta ania Netherlands hian Morocco an hmachhawn tura game plan an siam hi antifu lova an chakpui zo lo te po ati theyang chu engpo ni sela Netherlands hi an tlak taka wangin an forward kotikak po hian record thar asiam theita lova Netherlands tana World Cup goal khung tamber Johnny Rep goal sari khung tu record hi goal khatin aphak lova kotikak po hian World Cup hian goal ruk a khung to ani he match hian player of the match Morocco sipur chu tu an center back poimo le khel thatak mai Isa Diop hi thanania ani hian player of the match choi moina hi aphu le ome ti hian kumsang ni somni pani FIFA World Cup semi final in pet kai African Ramzinga FIFA World Cup semi final khel om chun ni bok Morocco hian run of 16 a Canada an machon don ta a tuna hian run of 16 hi Paraguay le Brazil te point anin pet kai towa mase Paraguay le Brazil machon tur hi ala chiang lo thunga Zanin le naktu ga te hian achiang don ani Zaninah hian dar som le chan ve tangin Ivory Coast le Norway anin hmachhawn dona naktu zingdar ni le chan ve tangin France le Sweden anin hmachhawnanga naktu zingdar ruk le chan vea Mexico le Ecuador anin hmachhawn don bok FIFA World Cup khelmeka hian run of 32 khelmeka nia match li khelzo ani towa khelmabak ero la om nualin chungzinga chon kan soitak angin naktuk zinga nilai ni zingkara ani chu dar ni le chan vea France le Sweden anin hmachhawn dona anni pahni in hmachhawn tur hi soizau talokila achak zokin run of 16 an lut dona atlom zok ero an tla dona ni chuwangin team pahni tan thi le damkara niya World Cup hi chuan knockout round hi match khata in chin felzel ani awangin double leg ani boxi lova knockout round a hian match tin hi final tluk zeta poimo ani ta zelani Sweden hi kan en chuan tlarma an nei langsar fu maya Liverpool striker Alexander Isak le Arsenal striker Victor Gyökeres anin kop chota anmani thlop turin Anthony Elanga Manchester United atanga ain put chuan nuwa Nottingham tana che thatak mai tuna Newcastle tana khelta mek hi om bokin anni pathum hi an poimo zual hleya anmo phurna asang bok anni ti lawa chuan an defender Victor Lindelof hi apoimo zuala tlar hnunglam khai khom tu an defender zinga thlengsang berti theiniin player dang ero chutite chiama handa san viau tur anom lova mase Premier League club Brighton tana khelmek Yasin Ayari hi ache theifu zela ani hi anol puina kan hriat langsar sa ni lem lova chuan tangkai berpol ani thin Sweden hian tlarma an nei tha a kumin World Cup ram somli pariat in Elzinga hian Sweden aya tlarma nei tharam hi an tam om love chuti khop chuan an hmatong lampang hi chu an thaveya mase anung le alai lam hi goalkeeper chen hian an thatok lo deuh tlat hi an team balance adik theilo na lai ani tlarma lam thadeu mase achom tu tur thasi lo chumi awanga tlarma player thate an that ang takara chuak theilo chutiang chu anom dan an khel en poa an ni na ani tlat maya tlar hnung an nem shet bok nen goalkeeper alo turu viau big boxi lova heng zongzong awang hian Sweden hi player langsar le tha nei ve thosin team balance nei thalo ber ball an ni group round a match thum an khel atangin goal sari lai an khung na in goal sari vek an chua pathumna ani na chan kha kong sang sangin soi thei anianga mase langsar tak pu thei chu an tlar hnung lam thalo hi ani chuwangin point li chau nei Netherlands le Japan hnuaya an oma Netherlands phei kha chuan Sweden hi golnga gol khatin an sopani kha khan team nget cher chor an ni lo zia atifia hle Sweden hi vaneina ina athuam an nia hemi chungchang hi soikai lokila FIFA World Cup khel phak tur zona qualifier a khan Sweden hi group B a omin
Switzerland Kosovo le Slovenia tenen anom hawa home le away a match khelin match ruk an khel khati chung khan voi khatma an chak zo lova voi ni draw nein voi lian plom table monga omin qualifier atangin World Cup an khel phak lova kha wang khan Sweden hi kumin World Cup a hian telve lo tur khel phak mi lo tur an nia ma se an va nei zia chu UEFA hian qualifier atanga tlingte no kha bak World Cup khel phak tur kwata an no khana UEFA Nations League kha an mangchangkaya Nations League a po hian an van nei hle League C a an oma Nations League a hian ranking hi League A League B League C le League D a te an thena chuta chuan Sweden hi League C a an oma an chunga League B le League A an la om tina ani ti chuan World Cup khel phak tur zonna qualifier pa ngai atanga an no kha bak an no khana tur Nations League atanga an ti chian don hian League A atangin an en phota ma se League A hian tling thei tura ngai te qualifier pa ngai kal tlangin alawin pe tling fur to sia chu wangin League B in chance an neya League B atanga tling thei tur te qualifier pa ngai kal tlangin alawin pe tling to box si chu wang chuan League C atangin Sweden hian chance an nei ve phata a League C a an che that zarzovin playoff khel zuin an chaka van nei takin World Cup khel tur hian an in pe tling chu tiang taka van nei Sweden hian World Cup hi an khel ta mek ania an grupa om an pluk lo Netherlands le Japan te an tla fel towa chumi hnuwa anin lan vele don ania Sweden hi an chak zo lo ani chuan kumin World Cup a hian Group A fatanga run of 32 in petling ram pathum te an tla fai ngal vek don ti na ani Sweden hi France laka hian chak tura rin kai lo zok an nia ma se van nei taka World Cup khela tun thleng an ni awang hian France laka hian an van nei chun zom don em ti hi khovelin angai chan pakhat ani Sweden in an hmachhawn tur France hi soivele ta ila France hian Group A ya Norway Senegal le Iraq te ompuin heng an elpui ram pathum te hi an hne fai veka gol som te meu an khung match thuma tanga gol som khung hi thave takania match tin gol thum an la khung tlingzia gol khung lama hian namai lo takan ni hei hi amakran lo boka achan chu an tlarma player pani khat mai po ni lovin bultran thina tlarma player pali ngot mai hi top class hlang lak an ni Kylian Mbappe hi tunlai footballer wanglai hmangmek zinga a thaber polania tamtak phe chuan a thabera an ngai ani aya forward du thlan tur dang tha anom big lo ti tlak khopa tha ania a tha ani mai lo arin tlak tela komin World Cup a match masa pani atangin goal li akhunga match khadanga goal khung lo ma sela assist pani anei le sham per goal chau lo po athiama anram tan hian ma ni ma asial lo ti po alan tel tira chu tak chu club lama Mbappe kan mu thin aya France korha Mbappe a hlawam zokna ania ama ringot po hi boipui hluai tham atling hetiang ani chung hian anunga omte hi Michael Olise hi tun hnai season nia phechuan khel thaber ta zinga mi skills nei tha ball thiam tlan chak tel pet goal thei pet goal tur siam sak thiam bik ni tel bok ania season man zo tak chia khan bayan tan match somnga pahni khelin go somni pahni akhunga asi somthum pakhat anei tel match somnga pahni atangin goal contribution somnga pathum te mewaneya ani aya playmaker tha tu hnaya anom big lo ti thei khopin atalna season hnuhnung pahni kha bayan ta na khela chuta chuan goal somli pahni khungin asi somnga pali loi anei tela club lama thiam ta goal contribution nei tam hi France tan po adang lam chuang lo reng hei hi ramdang tan chuan thil thalo tak France tan ero luzet si ania Olise hian kumin World Cup a hian match thum chau ala khel chungin assist pathum anei tling der to minute somriat pahni danzela assist nei ang ani phak hiala kumin World Cup a hian France tan pet goal ri lo ma sela a tholok berte zinga mi ani player dang kan en le chuan Ousmane Dembele kan muanga ani hi Ballon d'Or donglai ani ti hrenon tabokila Ballon d'Or hi tuten nge dong thin kan ti chuan player mal che thaber team che thatpui tu bera an ngai team lotling player zinga team lotling na tura tha tholok bera an ngai chutiang player hna chuan an hlan thina hei hian Dembele thiam zia le thattok zia a soifia viau ome Dembele hi winger ania ball thiam tak cherang si tlan chak si ani pialama fing taka chet la thiam ani tel le zela atul chuan alaya po number 10 role a play theiani Dembele hi team khartop in ngana tlak khoba theina nei sang ani France tlarma hian asira desire duwe aom tel bok thina ani hi kumsam ni pakhat mi chau alani le ngala player no panglama chuan a thaber te zinga mi ti lo thei ani lo kumin World Cup a hian best young player of the tournament ni thei tura Beisei san ber te zinga mi ania
ven ngai tak bok ani awangin France tlar ma tha em ti thazual tu France ti hlawam zual tu zingah mi ani anni hnungah hian midfielder pahnih an awm thina Arolian chuameni Kone le Rabiot te hi an chhorrim ber niin anni player pathum hian France in match thum an khel towa hian voi hnih theuh bul an tran to Sweden laka hian an zingah pahnih hian bul an tran le ngei arin oma Kone emo Rabiot emo hi bench an thut arin om France hian 4-2-3-1 formation an hmang thina hemia tan hian defender la an nei tha tunlai defender thaber te zingah mi an neya tunlai football khovela na chuan William Saliba aya tha hi du thlan tur an awm point an tam lo khopang Theo Hernandez po hi adam that phot chuan left back thlan awm ber te zingah mi a kan dah hlom awme Jules Koundé an right back la Barcelona a player poimo rin roll zingah mi ngat ania an center back dang Upamecano la hi Bayanin an hral phal lo an rin roll Bayan tlar hnung ban pui berani an defender te hi en mai po hian olsam taka sutlang thei tur an nitlat lova Chelsea defender Malo Gusto le Liverpool center back Konate te hian an khel ve phak meu lo chuti khop chuan tlar hnunga po hian du thlan tur an nei tha le zela group round na po khan goal ni chawan chua France hi an pan na lai ber soidon ta ila goalkeeper hi a ko thei awme Mike Magnan hi an goalkeeper rin roll ania AC Milan rin roll meu ni phak ma sela top class goalkeeper a tam tak chuan an chiar lova a tha berbera ngai te huang handai phak chi alo awan tlang chunglam ni si chuting ang levela om chu ania ma se ama a om player te an tha a chu wangin Magnan rin hi France tan aswal lova baka ani aya tha hi an nei ri miau lova chu wang chuan an rin ngam angai heng kan soitak France player te that zia hi ngai tua ta ila kumin World Cup a hian player nei thaber an ni ye ti in mi in soipo ni sela tam tak chuan an pompui arin omani France a hi chuan bultran tu te chau an thalova bench ha tu te nge la om kan en chuan Bradley Barcola PSG forward tuan thala tukte Mateta Crystal Palace goal khung kholte Inter Milan striker Marcus Thuram te Manchester City player Hmuhnawm tak Ryan Cherki te po an la neya midfield ta la upavelam to larin tlak taksi N'Golo Kante le PSG player tha naupang lam Zaire Emery ti te an la om boka defender po kan soitak angin Chelsea defender Malo Gusto Liverpool center back Ibrahima Konate Aston Villa player Lucas Digne te Theo Unapa Lucas Hernandez thlengin an la nei chewa France bultran tu an tha ani mai lova an squad top hi a cha hle Kumin World Cup a hian champion rim nam ram kan soithin zingah po France nam na saber pol an nia anni hi chuan World Cup hi an khel ve ani ringot lova final in pet kaya an lom tak tak don lova champion ngei chawani an lom na tak tak tur chu ru puran chung chuan in elna an khel ania engram tan po hmachhawn chak om an nimia lo chuti rual chuan cheswal ve thei an ni ti hretel ta ila a chan chu football match a chuan thazoka ngai an tlom fo ti kan hriat kha chu wangin France hian thale ma sela film khur an ban san thiang bik lawani ole khatichin khatun tuma kan topic kan soizaw theina chu nivele phodro se